قاسکیا نبا، قاسکیا گشکی با، قاسکیا دور با. و هر سه کلمه او خرد میشه. قاسکیا گشکی با، قاسکیا نبا، قاسکیا دور با. ملقي عجيب ما تشكسي رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي مسلمانا وقصتي أم دبيجن وحكاية أم دبيجن بأم عبرتك خاشي بقرن بأم فايدك خاشي راكن دبي روكيك سكرات ده كي ناب مريه ملت الدورة وأودم خرد بيجي قاسكيا نبا قاسکیا گشکی با، قاسکیا دور با. و هر سه کلمه او خرد میشه. قاسکیا گشکی با، قاسکیا نبا، قاسکیا دور با. ملقي عجيب ما تشكسي فهمنا که حتى دمر ناوي يكي صالح هبي يكي رند هبو الرياء خد تعالى دا زمانك شو عود خوني دا ديش إهان مري وفلان كس حالتي شنو والله الحمد لله بالرحمة خذ تعالى الخشة وتبري بمري تفاشور رانا قلت كم معنا خبطة كم خرادم والله روكي عزي المال قوم فقيرك هاد لقابي مخست بوي خده قوم النهاري دشاكاتا من هنا جلي من هنا يعني يكي كامنا يكي النية قوم الرابو ايه كامن دايكي قواتي من الصوابة قو داين نهاري دي صدقه مدا قو از پوشمان مگو قاسکیا من این نپیدا به هین اجری خواهی دابا لگو تا این های دیدن تا قو قاسکی گشکی با قو تیزا فقیری که رو که زوستانه قو قاپی مخص بوی خود تعالی و من نان بده پارچان کر پارچاک داوی یکش خوار رایشت قو وقتی سکرات دا قو من اجری صدقه خودی و مقاسکیا نان گشکی راک را پیدا پارچش خرا اجرا نکرد لگواس سیان تگو قاسکیا دور با گرو که مدیه که فقیر ریوا داره بارکی الپشته گو از پیرا یاردم چی مگو مجل هنک لپشتی هاکر مسافته که جیرا چند میتران 100 متر 200 متر من پشتی هاکر بر گو وقتی مدی چه اجری ورگه گو انسان قیتی ایسانه کی کمه یاردمیه که پیرا بکه اجری خواهی چه قاسی پره گو مقاسکیا هینی دور با مالاوی من حتی قاپی وی جیرا ببراه قاسکیا نبا قاسکیا گیبا قاسکیا دور با واجی گیش که حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فضلی وی تشتی گیب مراد میشه فضلی وی اجری وی تشتانا گیب مراد میشه لانه عائشه ام المؤمنین برا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بری صدقه که درخه بینتی داده دگو چات بینیتی دادی لانه گو صدقه وقتی از دادم که دستی خود تعالی کنه بری دستی فقیری کنه إنسان قد شع عملي كي سبي رزابوني خد تعالى بكي لأنه إهاني قلت الصدقة بدي رندي بكي قال جم خد تعالى نياز مش به معناه بياز مش به إخلاص جرقة إنه سبي رزابوني خد تعالى نسبي كسي فيا ربي تإخلاص نسبي مكي عمل ما جمع قبول بكي وعمل أمشتكن يا ربي سبي خاطري تتنبه نسبي مخلوقا من نسبي إنسانا به لأنه إنسان تشتك دستنا يا ربي عملي وعمدك نسبي رزابوني تبي يا ربي تجمع رازق بيا تجمع رازق بيا